Okay, size apha ke sizo expose abantu abachithayo. Ndifuna bafaka ku YouTube baziwe ngabantu babaya. Ku YouTube. Ku YouTube. Funeka baziwe babantu wesikalo ba. Oh yellow. Chomi leya. Bengicela mamela abenqala lento siyenzela nje yabo for fun. Kutheni ungazofuna expose abantu abasiye ke wethu uzuvile nto ayinamsebenzi. Utheni ungazofuna yazi? Ayixesha lakhe nawe tukachitayo kwenzela yena. Akawuze thembi. Funeka baziwe abantu abachithayo. Uzaphinda benomnye umuntu lo. Uye ushobo lapho lo. Efondini ndisho bebenqulile abantu abakho. Usho njani? Ubamakazi apha bebetiqile. Angabatiqile. Listen. Litshila Thembi nje. Naqandile. Futhi intoni izukisa futhi intoni izukisa. Wamaka Thembi. Ichomi yakho ke wena, ichomi yakho. You are wena andile umakazi ukushiye nendlu yakhe eThembile wena usisamantombazana apha. Ndizoqalisa wena lo uyithitha. Uyachitha andile. Wena ungangiyaqi. Andikhona ndizayiyeka ha. Ichomi yakho nxa bethule ngoku uzathi yenza landela. You are mana awuyochomi yethu, awuyochomi. Uyinto njani? Mistake. Khona senze ukuthi akhange ngifune yakho apha khona Thembi. Thembi lo muntu uthithile Thembi. Futhi you give up kodwa uthithile andile Thembi. Andile. Yabona into senzileyo ngoku. Esewuzawubamba izichomi zami. Uyenzelani wena wewe? Ufuna ntoni apha khona wena? Siphethe ingcima wena manje.